Štovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Zagrljaj ljepote. S početkom godine donosimo i novosti iz svijeta kozmetike, mode i svega onoga što Zagrljaj ljepote prati. Za početak donosimo priču o trajnom uklanjanju dlačice na potpuno medicinski i bezbolan način. A potom moja će gošća biti jedna nova dizajnerica koja proizvodi unikatne torbe. Nikako ne propustite i današnje izdanje Zagrljaja ljepote. Štovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Zagrljaja ljepote u kojem donosim ekskluzivne novosti iz svijeta kozmetike. Danas se obraćamo svima onima koji imaju problem sa dlakama, sa pretjeranom dlakavošću ili naprosto žele trajno ukloniti dlačice, a ne znaju gdje bi to napravili. Evo, u Zagrebu otvoren je prekrasan ekskluzivni salon Skintastic koji se bavi trajnim uklanjanjem dlačica bilo gdje na tijelu uz minimalnu iritaciju i sa trajnim rezultatima uz poseban medicinski laser. No više o tome reći će vam moja današnja gošća, gospođa Savka Baričević. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, draga Ljeposlava. Hvala vam lijepa na posjetu. Uvijek rado volimo doći i čuti što je novo u području kozmetike. Dakle, kao što sam rekla, vi ste studio, salon, kako god, koji zapravo je u Europi već i poznat, je li tako? Skintastic postoji već po Europi. Tako je, da. Skintastic postoji u Austriji i u Njemačkoj. Znači u Austriji ima Graz, 2 studija, Beč i imamo u Njemačkoj Stuttgart. I vi ste zapravo... Sad smo zapravo došli u Hrvatsku. Na području ove naše regije ne postoji više? Ne postoji, ne. Ovo nam je prvi studio u Zagrebu. Odlično. A nadamo se da ćemo se širiti i dalje. Pa to svakako moramo. Da. Ok, kad sam rekla da je ovo studio gdje se zapravo trajno uklanjaju dlačice, a već smo ranije i čuli za razne metode, lasere i slično, što biste rekli, koja je glavna razlika vaših metoda i vašeg lasera u odnosu na druge? O čemu je zapravo riječ i o kakvom laseru se radi? Razlika je u tome što mi radimo sa pravim medicinskim laserom. Naš laser Mediostar u prevodu bi značilo medicinska diodna zvijezda. Aha. Znači, to je pravi medicinski laser koji proizvodi njemačka firma Asklepion. Znači, oni postoje od 1977. godine i bave se laserskim sistemima za estetiku i za kirurgiju. Ništa drugo, znači oni su fokusirani samo na laserske sisteme, tako je. To je jedan od najboljih lasera trenutno na tržištu, Mediostar. Naravno, razlika je i u cijeni. Naravno, razlika je i u cijeni, da, upravo to. Zato što ne može se usporediti kineski laser i njemačka kvaliteta. Jasne. Kineski laser kupite za 8.000 eura, a ovo je kao jedan auto, recimo. Kao jedan auto, I to da, i to jako dobar auto. Da, moram reći da sam isprobala i ja uvijek zapravo zaista volim isprobati ono o čemu pričam da bi dala našim gledateljima zbilja relevantne podatke i informacije jer nam je u interesu da ljudi imaju zaista najbolju kvalitetu i moram reći da je tretman potpuno bezbolan. Stravično sam se bojala toga, znate i sami radi ranijih iskustava, ali stvarno nema nikakve boli. Na kojem principu radi taj laser da evo zbilja nema boli, eto, kad se uklanjaju dlačice? Pa nema, zato što laser ima ugrađeno hlađenje. Aha. Znači, kad prolazimo kroz vašu kožu, laser vas usput i hladi. To nisam primijetila, ali primijetila sam da me ne boli. Da, jer bez hlađenja ne biste mogli izdržati laser. To bi bili ogromni bolovi. Naprimjer, nekada kada je bila tehnologija IPL, IPL nije imao ugrađeno hlađenje i to su bili bolni tretmani. Mislim, IPL nije laser, to je skroz neka druga tehnologija, ali recimo samo da usporedimo. Da, kad pričamo o uklanjanju dlačica. Tako je. Znači, on ima integrirano hlađenje koje hladi vašu kožu i tako su tretmani ugodni da možete lijepo, možete i spavati recimo, odmarati. Da, odmarati. Znači, ono što vi morate osjetiti je toplina i nešto kao nekakvi, kao tam neko onako čupka
čupka Ma sa da, kao da pinceticom, ništa onako strašno, lagano. da. I to Znači, povremeno, to se ne tako je, osjeća da, skroz, tako da. je. To je jedina bol, to nije bol. Znači, to je osjećaj koji morate osjetiti na laseru. Kad smo se dogovarale za ovaj intervju, rekli ste mi da postoje laseri, koji nisu toliko kvalitetni, pa im nekakva energija pada, pa to ste mi onako stručno lijepo objasnili da se to ne događa kod vaših. Pa dajte mi sad to malo ponovite, ali ja nisam sigurna da bi to dobro rekla. Pa da, evo ovako, znači naš laser radi na 2 valne dužine. Znači 810 i 940. Znači 2 valne dužine, to je zlatni standard za lasersku epilaciju. Dobro. 2 valne dužine je teže proizvest, to je skuplja je proizvodnja nego 3 i 4 valne duljine. Iz tog razloga ovi jeftini laseri se proizvode sa 3-4 valne duljine, što je u stvari marketinški trik. Zato što te 2 valne duljine moraju biti toliko usklađene da ta energija, kada vi lasirate, ta energija je stabilna. Dobro. Znači, ja kad lasiram, kad laser prolazi kroz vašu kožu, čuli se da ide ono pip, pip, pip. Znači, taj svaki signal koji puštamo u kožu je stabilan. Dobro. Znači, on može uhvatiti svaki folikul. Dok recimo kod jeftinih lasera, tipa ovih kineskih lasera po 8.000 eura ili 5 ili 10, nevažno, da oni rade 3-4 valne duljine i ne mogu dobiti stabilnu energiju. Onda se dešava to da vi lasirate, on uhvati folikul, pa prođe dalje, ništa ne uhvati, pa onda opet uhvati jer mu energija stalno pada. Znači idemo ovako, gore, dole, tako je, neravnomjerno ne radi. Dok je u mediju staru energija uvijek ista. Znači uvijek ista, ona je na istoj poziciji. Zato imate tako brzi rezultat, on u jednom tom prelaženju obuhvaća 90%. Da, ali naš spot, naša ručka ima veliki spot. Znači možemo raditi velike površine za brže vremena nego sa malim spotovima. Ima i u mediju staru tih malih ručkica, da, sa malim spotovima, ali one se koriste za recimo za nausnice, za neke manje dijelove tijela. Mi koristimo monolit ručku L koja je savršena za sve dijelove tijela. Da, zaista je ovo bilo brzo. Mi smo praktički 2 potkoljenice prošli za možda 20 minuta, sve zajedno sa pripremom. Da, zato što kod nas naš laser također imamo u postavkama da možemo herce možemo povećavati po 10. U stvari to je brzina. Znači herc ili brzina možemo naštimavati da smo brži. Znači ako želimo noge brže napraviti, znači imamo herce, znači 1 herc je 1 impuls, 2 herca 2 impulsa i tako dalje. Mi onda ubrzavamo. Iz tog razloga su naši tretmani brži, a i zbog naše ručke koja ima veliki spot pa možemo zahvatiti veću površinu tijela. Dobro. Koliko onda recimo, ajde da čisto malo dočaramo gledateljima, koliko dolazaka je potrebno da prođemo recimo srednje dlakavu potkoljenicu? Srednje dlakavu, ono nekako nema ni previše, ni sad neki ekstrem, a opet ni premalo, to je pak drugi. Neko ono klasični recimo. Pa potrebno je 6 do 8 tretmana, ponekad 1-2 dodatno, ali ja uvijek kažem mušterijama prije 8 nego 6. 8 bi bilo nekakav zlatni standard, a onda po potrebi ako trebamo još 1 ili 2 dodatni. Znači kod nas je do 10 tretmana bi trebalo biti ono maksimalno. Kod muškaraca je malo drukčije, zato što muškarci imaju čvršću deblju dlaku i dublje usađenu dlaku. I onda kod njih bi trebalo malo to sporije nego kod žena. Čvršći je korijen. Čvršći je korijen, pa onda trebamo malo više tretmana, ali to opet nije nešto ono što je... Dobro, ajmo reći 10. Pa 10, možda 12, evo recimo. Ali to ne možemo mi na pamet znati, znači mi pratimo kožu i pratimo taj rast dlaka, tako da mi onda možemo zaključiti da li je nama potrebno 8, 7,
9 ili Da. koliko već. Da. U kojem razmaku se radi? Recimo, evo ja sam sad bila prije par dana, kada sad trebam doći opet? Da li je to jednom tjedno, koja je frekvencija dolazaka? Pa nije, to vam je znači 3 do 4 puta, znači opet sve ovisi o vašim dlakama, 3 do 4 puta razmak je mjesec dana. Aha, jel? Sad mora proći mjesec dana? Mjesec dana, tako, jer mi čekamo dlake da narastu. Znači, laser reagira na korijen. Znači, mi trebamo dlaku da bi naš laser mogao reagirati na tu dlaku. Ako nema dlake, on prepoznaje u stvari melanin. Tamnu boju, tako je, on prepoznaje melanin i znači on pušta svoje svjetlo unutra i tako uništava korijen dlake. Znači, uvijek čekamo tu prvu fazu rasta. Jer mi ako lasiramo svaki tjedan, nemamo mi šta lasirati. Znači, pucamo u prazno kad nema korijena, nema ničega. Nakon toga vam ide 6 tjedana razmak i onda na kraju radimo 8 tjedana razmak. Fino. Znači, teoretski nama treba, pa recimo 6 do 8 mjeseci da mi već ostajemo bez dlaka. Zapravo, vi bi bili brži da dlake brže rastu. Da, upravo to. Ali nažalost, pošto imamo 2 do 5 milijuna folikula u tijelu. Krasno. Da. Ok, malo moramo se i pošaliti, ali idemo sad na praktična ona pitanja koje gledatelje zanima. Puno ljudi ima tetovaže. Što je sa tetovažama? Jer ako laser prepoznaje tamnu boju, a što onda sa tetovažama? Tetovaže se prekrivaju. Dobro. Ne lasira se preko tetovaža, znači tetovaže se prekrivaju sa bijelom bojom, obavezno, zato što laser privlači tamna boja. Znači, ako se mi previše približimo tetovaži, jer šta laser radi? On ovako ulazi unutra i onako prepoznaje na površini tamnu boju, on napravi ovo. Rasprši boju. Tako je, rasprši ga prema gore, ako ga privuče tamna boja i lupi u tetovažu s unutarnje strane. Uopće ne mora biti da laser sa vanjske strane da reagira, da dotakne tetovažu. Znači, nego može i tako. Ako njega privuče, ako smo došli preblizu, znači ta tamna boja ga privuče i on samo napravi ovo i lupi u tetovažu. I onda se tetovaža naravno razvije, napravi se mjehurići i nije ugodan osjećaj. Dobro, ali postoji rješenje, znači tu se ne prolazi, namaže se bijelom bojom. Tako je, mi zalijepimo sa bijelim plasterima i onda se još od bijelog plastera odmaknemo barem pola centimetra da se ne bi upravo desilo ovo što smo sada pričali. Dobro. Javili su mi se neki muški, imam ja tako neke svoje kojima kažem što će biti tema, pa onda slušam njihova, što ih zanima, jel? Tako mi je najlakše znati što zapravo ljude zanima oko lasera. Danas imamo doista puno, veliki dio populacije koji su transrodni i tako dalje. Muškarci su u nekakvoj fazi da prelaze u drugi spol i najčešće im je i najveći problem zapravo brada i brkovi gdje ih može to u konačnici i odati. Kakva su tu rješenja za skidati? Na kraju krajeva dobro, i mi žene znamo skidati nausnice i slično. Kakav je vaš laser u odnosu na kožu lica? Dakle, da li je bezopasan da se radi lice i koliko je učinkovit? Može li se to trajno ukloniti, eto, brada kod muškaraca? Neki čak muškarci znaju tu gore imati dlačice gdje, da li se i taj dio možda može skinuti? Evo, malo da porazgovaramo o tom. Naravno, naš laser može skidati, mi skidamo znači sve od tu pa sve do nožnih prstiju. Znači mi u Austriji imamo dosta mušterija, transseksualaca i ovakvih i onakvih koji skidaju bradu. Bez problema se skida. Jedino što je kod brade problem, u stvari nije problem, šta više tretmana treba za bradu. Malo teže se ta dlaka jer je čvrsta,
s obzirom da muškarci cijeli život briju te dlake i onda je malo čvršća, ali bez problema. Potpuno je siguran za lice. Znači, samo se zaštite oči, jel? Zaštite se oči. Znači, naš laser je laser s kojim možete i hormonalne dlake skidati. Znači, rađena su i klinička ispitivanja sa našim laserom i rezultati su vrhunski. Tako da laser skida stvarno sve. Znači, po onoj Fitzpatrickovoj skali imate od 1 do 6, naš laser je od snjeguljice do čokolade, znači sve, da. Mi imamo i osobe tamnije puti, naravno, i imamo svijetle puti, znači možemo sve skidati. Što je sa madežima? Madeže prekrivamo isto sa bijelom bojom, tako je. Isto sa bijelom bojom, zato što laser ne prepoznaje bijelu boju. Da. Znači imamo olovke s kojima prekrivamo. Jasno, vidjela sam to, da. Ok. Meni osobno najviše na živce idu dlake pod pazuhom. Što je s njima? I s obzirom da su tu ipak i limfni čvorovi i tako dalje, jednako kao i možda bikini zona, pa možemo biti isto mirni i sigurni da ništa ne radimo krivo. Ništa ne radimo krivo. Laser je potpuno bezopasan. Zato što laser šta radi, on samo cilja folikulu i tu se zaustavlja, znači ne ide u okolna tkiva. Tako da apsolutno nemamo nikakav strah, mi smijemo raditi i bivše onkološke pacijente. Bravo. Znači samo mora biti remisija, znači da su zdravi, mora proći barem 3 godine i nakon toga da oni ne koriste lijekove, liječenje i tako dalje. I bez problema imamo puno mušterija koje su operirale karcinom dojke, pa imaju ožiljke ispod pazuha i tako. Znači bez problema se može raditi. Znači sasvim je dozvoljeno, ne može se apsolutno ništa dogoditi. Dobro. Kad mi dođemo do faze da više nemamo dlaka, postoji li neka mogućnost da se nekad za 3, 4, 5, 10 godina ponovo pojave te dlake ili kad su jednom uništene, tu ih nema više? Pa ovako, s obzirom da imamo 2 do 5 milijuna folikula u tijelu, znači jedan postotak naših dlaka miruje, spava, znači nikad ne reagiraju na ništa. To znači da ih laser ne može uhvatiti, s obzirom da ne rastu. Sad, s obzirom, pogotovo mi žene, s obzirom na hormonalne statuse, na naše godine, promjene i tako dalje, može se desiti da se u jednom trenutku te dlake probude i da počnu rasti. Naravno da vi više nikad ne možete dobiti onoliko dlaka koliko ste imali kad ste mi ubili one folikule, znači nema ih. Ali te uspavale dlake se probude i u jednom trenutku vi možete dobiti tu i tamo koju dlaku. Tu i tamo koju, upravo to. Ali dobro, to se opet može riješiti, pa ništa strašno. Tako je, iz tog razloga, iz tog razloga mi bi trebali jedanput godišnje imati obnovu. Znači ono što smo radili tih 8 tretmana, taj dio tijela jedanput godišnje bi trebali tretirati i onda je to, onda smo mi sigurni i onda se dlake više nikad ne pojavljaju. I sad možda malo blesavo pitanje, ali to mi je palo sad na pamet, znači imamo jedan dio muške populacije koji brije glavu, jer ne znam, možda su tu čelavi pa tu nisu. To ne radite. Znači da im do kraja skinemo one njihove, glavu ne. Ne, to ne radimo. To će im sad biti najviše. Oni bi trebali u Tursku na presađivanje. Ali imate one stvarno muškarce koji ne žele imati kosu. Sad, ali tu ima, tu tam, sad možda to im ne biste mogli ukloniti. Ne. To je ipak. Pa najvjerovatnije bi otišlo, ali nismo Niste to još radili. Nismo radili, nismo imali upita još. Pa dobro, nikad se ne zna, da. Sad dobro, možda nekakva, ili imate možda nekakvu interesantnu priču koji je možda najčudniji dio ili što vam je, ili možda neka najstarija klijentica ili neku priču koju imate da je ovako baš bila onak inspirativna i neobična možda, da nije standard. To uvijek volim pitati svoje goste. Pa imamo, evo baš prošli tjedan. Zvala me jedna gospođa na telefon, me zvala da se raspita za laser i tako sam ja s njom jedno pol sata smo nas sve pričale i ona ima 84 godine. Ma da. Da. I ona je jako htjela napraviti brkove. Da skine brkove, da cijeli život kaže ja to stalno čupam ali znate šta, ja
a morala ja kćer pitat, znate, jer znate kako su stari ljudi, uvijek traže neku potvrdu Jasno, od nekoga i to. I drugi dan, evo on je zvoni ona na vrata, ja sam došla i mi tak pričamo i kaže, ali ja sam vam pitala kćer i kćer kaže meni, pa mama, mi smo tebi to uvijek htjeli predložiti, ali smo se bojale da se ti ne uvrijediš. Da. I znači kćer je to rekla, može i kaže, gospođo, možemo mi to odmah napraviti? To može, gospođo. Tako da smo mi odmah napravili, ona je bila jako sretna i to nam je najstarija mušterija, 84 godine. To je baš lijepo. Stvarno jako divna žena i svako je čast. Da, znači, baš lijepo da žene, nikad da. Nije kasno voditi brigu o sebi. Baš tako, da. Dobro, mi dok smo razgovarali vidjeli smo i neke kadrove malo skidanja kako to ide, ali možemo sada pokazati jedan dobar dio tretmana, pa što ćemo vidjeti brzinski koji dio tijela, malo to... Pa možemo vidjeti... Dobro, da, recite. Noge možemo vidjeti. Noge, ajde, možemo vidjeti kako to malo izgleda, a onda mi ćemo se družiti naravno i još tokom drugih tjedana, pa ćemo vidjeti neke druge interesantna područja neka. Ima nešto, sad zaboravila sam pitati, ima nešto što se ne radi ili neka kontraindikacija u smislu, ne znam, možda trudnice ne radite ili možda jako mlade osobe, ili ima neka... Trudnice ne radimo, isto tako ni dojilje. Znači osobe koje su onkološki bolesnici koji su pod terapijom isto ne radimo. Znači ne radimo osobe sa kožnim bolestima, to jest radimo, ali samo u slučaju ako je koža stabilna. Znači da nema, na primjer, psorijaza. Ako je psorijaza stabilna, ako nema nikakvih lezija, nema crvenila, nema ničega, nema upale, onda slobodno radimo. Čim se pojavi upala, znači ne radimo. Znači herpes, kad izbije herpes, isto ne smijemo raditi. Znači sve nešto što je neobičajeno na koži, mi ne bi smjeli raditi. Ako je koža stabilna, ako je sve u redu, mi smijemo raditi. Dobro. Ništa, Savka, selimo se onda u ovaj drugi dio da malo pokažemo kako se to radi, a onda se svakako mi vidimo i opet za 7 dana. Vjerujem da ćemo imati drugo jedno područje za pokazati, a i da ćemo imati još dodatnih upita od gledatelja. Inače vas se može naći i na Instagramu, Facebooku. I naše web stranici. Naravno. Ok, ajmo mi u radni dio. Evo nas u toj čarobnoj sobi. Tu je naša zvijezda dana, to je ovaj laser, jel tako? Tako je, On je sve već napisao, uređen je, upozorio nas je da moramo staviti naočale. Ok, model nam je tu, hoćemo sada pokazati kako to sve skupa ide, jel? Tako je, prvo ćemo zaštititi madeže sa bijelom olovkom. Ono što smo spomenuli, znači da laser ne prepoznaje bijelu boju, znači samo potočkamo. Kako ne bi spalila madeže. Imamo i tetovažicu, to isto možemo pokriti, jel? Tako je, to ćemo prekriti sa flasterom. Sa flasterom, tako je. Sa flasterom ćemo prekriti. I znači idemo samo tu do tetovaže. Znači dok se prekrila. Ok. Priprema je najvažnija. Tako je, priprema je najvažnija. Znači kada se dolazi na laser, trebalo bi doći, znači ne bi trebalo stavljati nikakve kreme, ulja na noge, da su noge skroz čiste. Ali isto tako treba depilirati, obrijati dan ranije. Tako je, da. Zašto? To nismo spomenuli, znači nikako se ne smije depilirati sa voskom, šećernom pastom ili čupati sa pincetom. Iz razloga, moramo brijati iz razloga što nama je potreban korijen dlake. A mi kada smo počupali sa voskom, mi smo iščupali korijen dlake. Znači laser nema šta prepoznati. Tako je. Znači samo klasično obrijati sa britvicom. A zašto brijati? Da bude što kraća dlaka ili da je ni nema? Pa brijemo zato što ako nam je dlaka iznad površine kože, onda će laser spaliti samo tu dlaku. A neće ući u korijen? Neće ući u korijen, tako je. Znači kad mi obrijemo, ona je ispod kože je ta dlaka i onda on lijepo ulazi unutra do korijena. Obavlja svoj posao, tako je. Ok, ajmo mi vidjeti kako teče tretman. Vidjet ćemo zapravo koliko je on brz, koliko je bezbolan i vrlo brzo ćemo proći obje noge, dobro. Dobro.
još imamo tetovažicu, to ćemo isto prekriti. Znači, hoćemo pogledati ili imamo negdje madeže. Znači, sve ćemo prekriti. Pogotovo ove tamnije madeže. Ovi svijetli nisu toliko kritični, ali tamnije madeže uvijek moramo prekriti. Da bi lakše lasirali, stavljamo gel. Koji je sad malo hladan, s obzirom da je... Stoji vani, jel da, ali dobro. Da, ali je dobar za kožu, zato što hladi usput kožu. I krećemo s tretmanom. Aha, naočale. Stavljamo zaštitne naočale koje su obavezno. I možemo krenuti Mi nećemo gledati u vas. Ne, nemojte gledati, zatvorite oči. Znači vi samo prelazite cijelom površinom, to ide vrlo brzo. Tako je, to ide vrlo brzo, znači može i brže, ja sam sad stavila na manje, stavit ćemo na 3,5 Hz, da možemo brže. Praktički jednu nogu doslovno prođemo u 10 minuta. Da, tako je, jednu nogu u 10 minuta. Zato što i ovaj spot, znači ovo vam je taj spot, on je velik, tako da je super za velike površine. Ovaj dio smo dakle završili, jednu nogu smo praktički u par minuta s prednje strane prošli, ostaje nam i druga i još straga, ali sve skupa je 20 minuta realno i gotovo. Evo, može se vidjeti da zapravo nema ni crvenila, ni ničega, noga je čista, krasna i... Pa u principu bude malo crvenila, ali to je to za jednog sat vremena do 2 sve nestane. Nije ništa bomba, ja pitamo modela, je li sve bilo ok? Odlično, evo, hvala. Savka, vi završite našega modela, a mi se vidimo opet za 7 dana i pokazat ćemo i neko drugo područje. Sigurno ćete i vi pripremiti nešto možda i za gledatelje. Načula sam da ćete imati nešto za pazuh, ali to ćemo ostaviti za sljedeći tjedan. Može? Može. Hvala vam na gostoprimstvu i vidimo se svakako. Može. Evo još samo mala informacija za sve naše buduće klijente. Trenutno kod nas imamo akciju 9 € pazuh. Dođite, probajte, uvjerite se u našu kvalitetu. Jestive košarice dobro su poznat proizvod na našem tržištu, koji uvelike olakšava pripremu i ukrašavanje vaših svečanih stolova za rođendane, vjenčanja, krštenja ili bilo koju drugu svečanu priliku. Restorani, catering kuće, ali i svaka vrijedna domaćica prepoznali su koliko im jestive košarice ubrzavaju proces pripreme te štede i vrijeme i novac. Jestive košarice dolaze u 10 oblika, ne sadrže alergene, a rok trajanja im je 6 mjeseci. Za sve ostale informacije i narudžbe obratite nam se s povjerenjem. Jestive košarice za najljepše gastronomske trenutke. Za sve vaše beauty trenutke odaberite najbolje. Odaberite Z House of Beauty. Posebno mi je drago da u Zagrlju ljepote mogu ispričati jednu uspješnu poslovno modnu priču. Moja je draga gošća Sandra Cerin, osoba koja dizajnira i proizvodi vlastite torbice. Dobar dan Sandra i dobrodošla.
Dobar dan i tebi, Vjetosava, još bolje te našla. Znači, proizvesti i osmisliti nešto što mi žene najviše volimo, pa to je fakat uspjeh veliki. Ajmo se malo vratiti od kud ideja, kako, s obzirom da rekla si mi da si zapravo diplomirala nešto sasvim drugo, a ne dizajn. Ja sam inače po struci diplomirana povjesničarka i lingvist, talijanski jezik sam diplomirala, također i književnost. Međutim, moda je uvijek bila moja strast, znaš i sama kako to već ide. Da, već godinama sam u modi, nosila sam revije, bila sam na izborima i tako dalje, ali sam uvijek htjela nešto svoje napraviti. Uvijek je ta ideja bila ovdje negdje. Lebjela u zraku. Da, samo je trebalo onaj klik da se dogodi i da se to izrealizira. Tako da, evo, nekako sam ovo ljeto razmišljala i došla na ideju pa ja bi trebala napraviti neki svoj dizajn, model torbice. Dobro, i sada kad si ti rekla ja bi trebala, koji je ono bio okidač u kojem smjeru da kreneš, što je bila inspiracija? Mi imamo na stolu nešto tvoje, znači prije svega tvoje prekrasne ukrasne vrećice koje su uvijek pune dobrih stvari. Ovo je tvoja torbica, ovo si, hvala ti lijepo, poklonila meni, ali budeš mi još to raspakirala i pokazala. Znači, evo, kako je došlo do ideje da to budu baš ovakve praktične torbice? Znači, uglavnom kada sam proučavala torbice, shvatila sam da su birkinice i mini Kelly naravno najpoželjnije torbice svih vremena. To su ikone, najikoničnije torbice. I onda sam shvatila zašto ne bi ja počela raditi taj neki svoj dizajn. Ona je jako slična, ljudi mi kažu pa baš stvarno je identična. Nije identična, razlikuje se u proporcijama i u šavovima. I jednostavno htjela sam tu torbicu približiti ženama koje si to ne mogu priuštiti jer zaista rijetko tko si može priuštiti Birkin ili Kelly model i tako je nastala hrvatska birkinica u stvari. Da, dobro, ni ne smije biti identična iz ne smije biti iz pravnih razloga, ali zaista ovako na prvi pogled djeluje, ali kad bi se ovdje išlo sad mjeriti dimenzije, te detalje, šavove i razne detaljčiće, vidi se da ko se razumije da nije to isto. Radi se o pravoj koži. To je prava koža, teleća koža, imamo i janjeću kožu. Uglavnom, ovo bi bila janjeća koža, ona je malo mekanija, sa egzotičnim uzorkom, a ovo je teleća koža, to je takozvana togo koža. Malo čvršća, da. Dobro, gdje se to proizvodi? Pa mi smo, prvu torbicu smo napravili u Rovinju, jer moja prijateljica je isto dizajnerica i onda smo za mene pokušali nešto iskemijati. Ali onda smo shvatili kako je potražnja rasla. Ja sam to puno reklamirala na Instagramu, naslikavala se i tako dalje. Onda smo shvatili da bi najbolje bilo da pronađemo jednu tvornicu gdje drugdje nego u Italiji, to u Firenci, jer je Firenca zapravo najpoznatija po toj kožarskoj industriji. I tako smo mi počeli, kontaktirala sam ljude i uspostavili smo suradnju. I blizu je Rovinja, znači samo 6 sati, tako da. Dobro, znači ti napraviš dizajn i definiraš boju, sve što kako i tamo samo šalješ na izradu. Mislim, dizajn je već onako prepoznat, ja samo kažem da li bi moglo u ovoj boji, da li bi moglo takav model, takav uzor, onda oni kažu da imamo takav model ili recimo ne, takvu kožu nemamo ili možemo nabaviti, možemo napraviti i tako sve se dogovaramo međusobno. Sjajno. Da. Za sad su to ta dva modela ili imaš još nešto u planu, u vidu, neke možda drugačije? Pa imam. Žene vole velike torbice. Da, imamo još, ovo je znači dimenzija malo najveća, to je 30, mislim ima i većih, ali mi nemamo. Ovo je najmanja 19 cm, imamo i 25. Međutim, cijela ta priča je zapravo samo temelj onome što tek slijedi iz razloga što ja već imam svoj dizajn koji sam napravila, svoj dizajn torbice koji sad ne bih htjela otkriti jer će to biti ekskluziva. Naravno. Ali bit će nešto slično između hrvatske birkinice i hrvatske mini Kelly, ali će imati više mog potpisa.
Aha, ok. Da. Da li u Mini Kelly stane mobitel? Da, to je uvijek Stane, ali manji. Znaš, to je uvijek vječno pitanje, ono, joj, šta će mi mala torba, ne stane mi ni mobitel. Ako stane mobitel, ne Ali stane ja ruž. kažem, ali ima prednost iz razloga manje smeća, ja kažem. Dobro, to da. Kada imam veliku torbicu, onda imam račune, još ono, bi rekao mi tata iz stare Italije, iz Jugoslavije još. Da. Sandra, kako je, ajde da sad malo pređemo i na ovu poslovnu priču, kako je ženama u poslu, u industriji? Nekako, znaš, uvijek su žene bile te koje su možda više čuvale, držale kuću, manje su se isticale, pa ako i rade ono od 8 do 4, pa su poslije kod kuće, ali za ovakav privatni biznis, pogotovo modni, kada je evo konkurencija od ovih velikih mega centara i brendova zapravo velik. Kako je opstati i izboriti se za svoje mjesto pod suncem kao ženi, mladoj ženi koja želi... Teško. Teško. Ali nije nemoguće. Ali nije nemoguće, to je dokaz. Da. Pa ja stvarno kad sam započela, rekla sam moram napraviti neku priču da ostane u pamćenju. Jer realno ima stvarno puno brendova i puno torbica i ako ne smisliš neku priču, nešto što će ljudi, nema veze da li će kritizirati, ali to je isto dobro. I to je dobro. Da, to je dobro. Znači, ušlo je u oko, jel? To znači da ih je dotaklo. Točno, da. Tako da rekla sam moram smisliti neku priču i nešto što će ostati u pamćenju i nešto što će odvući pozornost ljudima. Da, priču. Ja imam neke torbe kožne koje su stare i po 15-20 godina. Znači, da li je isplativije raditi tako nešto, full kvalitetno što će trajati, pa možda ćeš i naslijediti od mame ili od ili ovo danas je moda vrlo brza, vrlo se brzo mijenjaju stvari, pa napraviti nešto što je onak tog momenta pa sljedeće godine već nešto drugo od eko kože koja se možda i uniši i tako dalje, ali cijena nije tako velika, pa eto. Što ti misliš? Mislim, vidim da si se odlučila za... Ja sam se za drugu varijantu, iako sigurno oni koji žele brzi cash flow idu na mass market. Međutim, meni to nije bila varijanta iz razloga što ja želim stvarno neki ozbiljan luksuzni dizajn i mi smo malo na tržištu tek nekih 5-6 mjeseci, a ja razmišljam dugoročno i želim da to ide u nekom luksuznom smjeru, zato smo sada dostupni samo na Instagramu. Jer u biti mi ne prodajemo samo torbu, nego prodajemo cijelu priču oko torbe. Osnažujemo žene, znači ja u svaku torbu pošaljem personaliziranu karticu, zahvale, napišem tekst, motivirajući tekst. Ima je i tu. Zapravo tu sam samo napisala kao da ti želim da ti puno uspjeha, da ti torbica donese puno uspjeha, puno sreće, puno veselja, a ostali tekst sam napisala u jednoj knjižici koja ti je u drugoj vrećici. Moram reći da je Sandra došla kao mali Djed Mraz. Tako je. I hvala ti zaista na tome. Ti si to zaslužila. Čast mi je da dođeš, ali ovdje si mi stavila, stavila si mi, je li to marama unutra također? Je, to je marama, malo sam zalijepila da sve bude na mjestu. Kako bi ja recimo sad mogla tu maramu kombinirati sa to? Educiraj me. Znaš sve je stylish, sve, nema tu greške. Da, to sve nema, to sve mora biti po PS-u. Ja ti isto nisam vična sa maramama, ali ja bi to... Evo, kad bi ti nosila, kak bi nosila? Da, kako ja nosim ovaj mali dizajn. Evo, znači to bi trebalo ići ovako sve oko ručkice, da, oko ručkice. Ja sad isto nisam baš vična, ali na primjer ja bi, onda ako smijem ovako krenuti. Of course. Još uvijek je tvoja. Nije više. Evo ga, i onda bi ja to recimo mogla vezati na neku, mašnicu. Evo tako, pa da. Dok ne naučim kako ide preko ručke. Ne mora se to kroz cijelu ručku, ali baš mislim to visi. Ti vidiš kako se ti to lijepo. Evo ga, i tako isto izgleda lijepo. Pa da, odlično. Da, efektno, jel? Da, viš kako smo pogodile boju. Da, znači, koliko si mi rekla da već postojiš, odnosno kada je izašla prva torbica iz tvoje radionice? Da, prva torbica sve je počelo 4.8.2025. Znači to je sada, ima koliko 5-6 mjeseci. Jo, pa ti si još jako, kak se to veli? Da, pionir. Pionirček, da. Ali dobro, ja vjerujem da je puno toga i puno planova pred tobom. Da. Orijentirat ćeš se, s obzirom da si rekla da voliš sa svojim torbicama osnažiti žene, orijentirat ćeš se samo na žene ili možda nekad u budućnosti se misliš okrenuti i modernom muškarcu?
Pa zašto ne? A, mislim, to mi možda sad nije namjera, eventualno za laptope da napravimo nekakve kožne torbice jer su me znali pitati. Ali sada to nije nam možda neka dalja budućnost. Fokusirat ćemo se prvo na ovaj model da mi napravimo nešto svoje baš onako s mojim potpisom, da bude baš ono. A neki dućan, prodajni prostor? Pa ja ne bi, dosta ljudi me pita jer kaže pa ja bih htjela vidjeti torbicu pa isprobati pa kako mi stoji, ali mi imamo aplikacije pa onda možemo to sve simulirati kako izgleda, samo nam pošaljete sliku i onda mi na tu sliku u programu, aplikaciji napravimo kako bi izgledalo uz neku odjeću, uz neki outfit, određena torbica ovaj ili ovaj. I točno lijepo sa vašim licem vam napravimo sve i pošaljemo sliku i onda vi možete vidjeti da li vam odgovara ili ne. Krasno. Da. Prvo, meni se ovo čini kao jedna lijepa, skupa priča, jer kao što smo konstatirali, raznih široko prodajućih brendova ima puno, ali ovo je zaista nešto u što vrijedi investirati. Da. Koža je prava i dugotrajna, postojana je, čvrsta je, iznutra i izvana, da. Tako da, evo, to je stvarno, nije samo torba, to je investicija dugoročna. Investicija, prekrasan poklon i zaista nešto što bi trebalo imati u svom ormaru. Imaš li možda još neku porukicu za naše gledatelje? Pa evo, kako, zašto, mogu te naći na Instagramu, jel? Tako je, mogu nam se javiti na Instagram House of Liz, odnosno Liz by Sandra Cerin, to je jednostavnije. Zašto House of Liz? Da, to sam te htjela pitati. Mnogi mi kažu, pa baš si ga iskomplicirala, da li si mogla više? Zato što biti će tu i drugih modnih dodataka. Planiramo i neke narukvice, možda naušnice jednog dana, novčanike možda, svašta nešto. I onda možda rukavice. Rukavice. Imamo i svoju jednu liniju haljina. Tako da neka to bude kao jedna modna kuća. Mi smo sad još mali, tako da nismo još, ali idemo pomalo, laganim koracima, ali ka cilju. I tako da odlučili smo se samo preko Instagrama za sada iz razloga što želimo nekako dotaknuti žene, želimo se približiti ženama, porazgovarati, one se jave, one pitaju što misliš, šta bi mi pristajalo, treba mi za večeru, treba mi za Božić, treba mi za svadbu, tu mi razvijamo komunikaciju. Jasno. Nije to samo prodaja, nije to samo stavi u košaricu i onda evo. Dođeš u neku... Da, mi baš gradimo priču. Priču, da. Sjajno, meni je drago. Ja bih voljela biti stalno u dio vaše priče, da vas ovako pratim i da vidim kud to ide. Uvijek ste dobrodošli. Stvari. Sandra, hvala ti što si izdvojila vrijeme, došla iz Rovinja, moram reći, baš na ovo snimanje i baš sam počašćena, moram ti reći. I uvijek si dobrodošla i čekam te opet sa novim nekim dizajnom, možda nešto za proljeće, onako, nešto u veselim, ili za ljeto, nešto u veselim bojama, pa ćemo se svakako još družiti. Hvala tebi, Vijeka, i hvala što si nas ugostila, što si me ugostila u svojoj emisiji i meni je isto velika čast što mogu baš evo tu predstaviti svoju torbicu i ispričati ovu priču. I uvijek si dobrodošla evo kod nas i u Rovinju. Pa hvala, doći ću svakako malo prošetati po predivnom Rovinju i naravno s tobom na kavicu. Obavezno. Da. Hvala ti puno i neka tvoje torbe zaista budu zaštitni znak svake žene, ja ti to želim. To nam je cilj, dugoročni. Vidimo se opet. Vidimo se, hvala ti puno. Hvala. Jestive košarice dobro su poznat proizvod na našem tržištu koji uvelike olakšava pripremu i ukrašavanje vaših svečanih stolova za rođendane, vjenčanja, krštenja ili bilo koju drugu svečanu priliku. Restorani, catering kuće, ali i svaka vrijedna domaćica prepoznali su koliko im jestive košarice ubrzavaju proces pripreme te štede i vrijeme i novac. Jestive košarice dolaze u 10 oblika, ne sadrže alergene, a rok trajanja im je 6 mjeseci. Za sve ostale informacije i narudžbe obratite nam se s povjerenjem. Jestive košarice za najljepše gastronomske trenutke.
Za sve vaše beauty trenutke odaberite najbolje. Odaberite Z House of Beauty. Posebno mi je drago da danas mogu ugostiti jednog posebnog gosta. Svi oni koji vole kosu, koji vole zdravu kosu, sigurno su čuli za proizvode Philip B. I zato je gospodin Philip B. moj današnji gost. Philip, thanks for coming. Thank you for having me. I'm very honored to have you in my TV show. Thank you. What brings I am you? honored to be on your show. Thank you. Yeah. What brings you here in Zagreb? Well, I have many associates that love what I do, and they use my brand and they sell my brand, and I come here to teach and train and discuss my philosophy on product, and I teach about best techniques and about the new raw materials and the latest and greatest. I do something different than anyone else in the world. Really? Yeah. And in parts of the world, they consider me the Louis Vuitton of hair care. Yeah. So I believe you. that's what they call me. Yes, those products here, They're they just- are your own products. Yes. This- How come? What happened to you to create? to create to make some products for hair? Well, you know, we stand behind a chair. I do hair, and we work on people like you. Okay. And when you come, you may have maybe an oily scalp and dry split ends. That's me. That's yes. usually every woman. But other women, sometimes they have problems with their scalp, like psoriasis or dandruff, problems that are very uncomfortable to live with. Folliculitis, which is like an acne of the scalp. And all hairdressers see it. We all see people all over the Yes. world. And our clients say, please help me. I can't sleep at night. I have such an uncomfortable, I cannot wear a black dress. Please help me. And we want to, but traditional companies do not make anything that helps anyone. They make soap and water and fragrance. So you And think? so I started looking at medicines, plants as plant extracts, which are medicines. And you look at modern medicine comes from plants, Yes. and it's the derivation of the actives. So I realized I could study botanical medicines and start creating botanical products that heal. And over the years, technology has given us ingredients that are derived from seeds of safflowers or amino acids derived from plants, peptides, and we could take the levels up high, and we could spend the money to invest in the formulas, Okay. and we can make hair young and beautiful and shine and bounce. And by doing that, women and men fall in love with what I do. Yes. So sure. I'm in 57 countries. But also, many Hollywood stars are Yes. fall in love with your products Yes. and your hairstyle. Can you tell us some I names, make maybe? I make products that's okay. fit for a king or a queen. Nice. I wanted to elevate product to royalty. Hollywood celebrities are like royalty, Yes. and Sure. they move at a very high level. And I just worked with Priyanka Chopra, Okay. and Priyanka, her hair was dry and falling out, and she brought me in one use of what we do, her hair started getting stronger and healthier and shinier, super shiny, and she loved it so much. And then she asked me to do a new cut and give her a new look. So I Okay. did the whole thing, and then to give you an idea, she went from Los Angeles, and one night she flew to Mumbai, India, shot a TV show. The next morning flew back to New York, and then she flew back to LA for the Golden Globes. And this is and then she calls and she sends me messages, and she needs product for the Golden Globes because she wants her hair to shine and smell beautiful. Yes. And I make it. I make real. Yeah. Okay, but what is necessary to eat or taking inside from the mouth or also on the hair to have good hair? Hair and nail supplements, they don't have to be complicated. You Okay. can get a good hair and nail supplement, that's wonderful. Healthy diets of leafy green vegetables, things that are loaded with amino acids, proteins, meat is very important, fish. The reason why is because hair is discarded protein.
So you have to take in for it to make it. If you are protein deficient and iron deficient, your hair gets weak. Yes. Your skin gets weak too. So you need to have a proper balanced diet. So I would say it's all about the levels of vitamins that you get through eating vegetables, as well as fruits, and proper meat and fish and chicken. Yeah. Yeah, you need to take in proteins. Yeah. Really essential for a good, strong body. Everything I do is bespoke. Okay. It's so important. And also, you should understand that the sense of things, how they captivate you. And here, I can show you. Russian something. This Yeah. is Russian amber, and this is something I created years ago. This is a conditioner, but it's very potent. Uh-huh. And I just want to show You you. try it on the hands. Oh, nice. Yes. It's very Yeah. smooth. Oh. Oh, what is the smell? It's amber. Amber. I created it. I took it from amber. Oh, and it's great. It's and I'm just really- going to put a little through your hair. Oh. And this again, the scent is not only luxurious, it feeds the hair with amino acids. Hair is comprised of amino acid chains. So I make hair food. I literally make hair food. And the food feeds the hair instantly, and it breathes life back into it. It makes it beautiful. It's really, yeah. Look at the shine, Yeah. instant, and it starts to come back. And if I use water to introduce it, it will go into your hair, and it will go in, and it will work on a cellular level, and it will swell your hair and make it longer and Great. thicker. What is your recommendation for 3 or 4 must-have products for every woman? I think 3 or 4 must-haves. Something I make is called Forever Shine shampoo and conditioner. I would recommend, for a start, for a woman, she should try peppermint and avocado shampoo and Forever Shine conditioner. And I do something called pH adjuster. And you use it after the conditioner. Water here and all over the world is pH neutral to alkaline. Uh-huh. Your hair and your skin's pH is neutral to acid, Yes. 5.5. Yes. Your hair's pH is 4.5 to 5.5, but water here in Zagreb is 9. It's Really? good for drinking, Yes. but not For the hair, for the yes, hair it's or the very- skin. For the skin, it makes pores big and makes skin sag. And it makes cuticles open and makes your hair dull, dry, and tangled. Okay, yes. So the product is all pH balanced. So when I put this on your hair, it drops your pH, closes your cuticle, and gives you this amazing shine. And also, if you wash it into the hair, it goes in and it swells the hair up and it makes it longer. Yeah. Philip, thank you Thank for you. being here. And for the end, do you have any message for audience here in Croatia? I think great hair comes from greater scalp. It's very important that you address your scalp with great product, and as well as your hair. And oil treatment is the foundation of healthy hair. So I make great oil treatments, but I make fantastic shampoos that nourish you. And it's like hair and scalp food. And when you use it, you see instant results. So I'm available, I'm here, and you just gotta try it. I'm in it to win it, and once you try it, you'll see. So thank you for having me. Thank you for coming. So and nice. I plan to go to Los Angeles, and my first location will be your salon. Come to for me, sure. please. Yes, I have a will. beautiful space, right Yes. in Beverly Hills, West Hollywood. You'll love it. Thank you very Thank much. you, gorgeous. See Thank you. you. See you. Thank you. Thank you. Stigli smo do kraja još jednog zagrljaja ljepote. Nadam se da ste uživali kako u podcastu, tako i u televizijskoj emisiji. Zapratite nas svakako i na društvenim mrežama, Instagram, Facebook i svakako i YouTube kanal. Mi smo vam na tome i zahvalni. Vidimo se opet za 7 dana. Do tada, lijep vam pozdrav!